Sejroning upacara ngangget don dingin Reng Karya Agung Baligya Jungutan, kemargiang upacara nyurat Puspalingga Majang Samian Puspa sane kesarengang Reng Karya Agung Baligya Jungutan. Upacara nyurat Puspalingga kemargiang Reng Rahina Buddha Kliwon Matal tanggal kutus Agustus warsa kalih tali plekutus. Manggala Prawarta ke Karya Agung Baligya Jungutan ide bagus wayan okodiksen latarang nyurat Puspalingga wantah pemargi sajroning ngadegang puspa sane melinggih ring pemerajan alit Geria Ulon sal sane kasurat wantah nama saking Betara Lingga puspa pedanda wiadin puspa jero istri. Sesampun puput nyurat Puspalingga selantur nyanyi Betara Lingga katur wiadin kapendak sareng puspa pedanda ngeranjing ring karang piatnyan irike raris kalinggihang Betara Lingga kesarengin antuk puspa pedanda sane kalinggihang ring Bale Pawedan. Ide bagus wayan okediksa wawayan sesampun nyurat Puspa Betara Lingga wiadin puspa pedanda kemargiang nyurat Puspa Walaka wiadin para pengiring. Lanturang titiang nemunin ring tanggal 7 Agustus warse kali tali plekutus nemunin anggar wage matal nairiki sane gumanti kemargiang siki ide Betara Lingga ketuor sane melinggih ring pemerajan Ulon ide irike ke adegang pengawite raris sampun puput ide ngadeg kesarengin taler para ide peranda sane pacang munggah puput pewilangane punike semeton titiang saking solas Geria nur ide ring pemerajan Ulon ring Jungutan ngeraris ide kependak tedun meped ngelintangin pemargi iriki ngeraris ide ngeranjing iriking kering karang piatnyan ide melinggih sane mangkin wenten ring Bale Pawedan sane megenah ring sikau sesampun ide Betara Lingga sarang ide peranda sane sampun puput ngias ide raris kelanturang pemargine inggih punike pacang nyurat puspa para walakan titiang ring semeton Brahmana taler para pengiring sami sane mangkin dok punike sampun kemargiang ide peranda mepuja sareng lelima sane mepuja ngemargiang penyurat puspa ring semeton titiang ring Brahmana walaka sareng pengiring. Karya Agung Atmawedana Baligya Jungutan puniki kesarengin antuk 3 ngaktak 6 puspa mina kadi ulung dasa 6 puspa ide pedanda puspa walaka wiadin sangging sal 500 kali dasa nama pengiring. Pamilet pemargin karya wantah mawit saking makudang-kudang wewidangan ring Bali kasokong antuk dasa tali kaka. Pucak pemargin karya kemargiang ring Rahina Sukra Paing Matal tanggal 10 Agustus warsa kali tali plekutus. Tim Liputan Bali TV.